Ka balang Katolik pahambir kara rakhe ya ka Golden Jubilee ha ka sngi ublay da ka papanlong ya ka mas bakhoj ha ka por minstep ha ka balas bud sa ki program ba per. Kani ka program ka long shibenta ban rakhe ya ka jingdap san posnem ka jingyat lenti jong kani ka balang nado bakala seng ha usnem syajar khandai spa new pusaw da ka bas dang shwa nado ibarit ha ka ba ki dang don tang khendiat ngut ki riunget ha ka balang Katolik pahambir. Father Roland Karkrang ulalong nong penyat ya ka mas bakhoj ha ka balawan bani shimenta da ki hajar ngut ki riunget jong ka balang Katolik. Kinong seng jong ka balang pot Katolik pahambir ki la sya penkup burom ha ka ni kesngi rakhe bat ya kalama jong ka ni ke jing rakhe lawan ban panhap da UMDC ka nongpo iba balajit rani ha ka jimut ka jingim ke cepi bilanang mentang di kelanang jibut jong ke kam ke jam berkhot kemudian kendeng sinti kapan kek itu bapak kek itu kan ini tidak lah kan dek kapak balang paham deh tu nang sana rangwa si kentin naga si jong polus siapa balang hak lebih dia kani nada suskan sibut bau tahu balasan dia kakam babaha hapi usah pendat dia kah usnang yalam lebih hadu bakan kena dapura hadu kena poin kita di sini tunggu teraja polis tetap dari kejeng 2 Juni nak kebentar jompi kabalang paham deh.